Rwanda rwemeye kwakira abimukira bagera kuri 250 baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko umuvugizi wa Leta y'u Rwanda yabitangarije ibiro ntaramakuru Reuters. Mu kwezi kwa Gicurasi u Rwanda rwemeje ko rurimo kuganira na Amerika ku kuba rwakwakira abimukira iki gihugu kizirukana ku butaka bwacyo. Reuters ivuga ko hari uwayihaye amakuru ko amasezerano hagati ya Amerika n'u Rwanda yasinywe muri Kamena i Kigali, kandi ko Washington yamaze kohereza urutonde rw'abantu 10 bibanze bazoherezwa ngo bigweho. Umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Yolande Makoro yabwiye Reuters ko u Rwanda rwumvikanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwemera abimukira bagera kuri 250 mu buryo bumwe, kuko hafi buri muryango mu Rwanda waciye mu buhunzi kandi indangagaciro zacu zubakiye ku gufasha gusubira mu buzima busanzwe. Makoro avuga ko u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwita no gutuza buri wese muri abo rwakwakira, yongeraho ko bazafashwa mu guhugurwa kubona aho kuba no gutangira ubuzima mu Rwanda. Uruhande rwa Amerika ntacyo ruratangaza kuri aya makuru. Amasezerano ya Amerika n'u Rwanda avuga ko ubu ajya gusa nayo rwari rwagiranye n'Ubwongereza, ariko yaje guhagarikwa n'ubutegetsi bushya bwatowe muri icyo gihugu muri 2024. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko Amerika izishyura u Rwanda mu buryo bw'inkunga grant yumvikanyweho mu kwezi gushize kwa Nyakanga uyu mwaka, gusa abategetsi batemeye kuvuga ingano y'iyo nkunga. Impande zombi ngo zishobora kumvikana kurenza abimukira 250 bazoherezwa, kandi ko abazoherezwa bafite amahitamo yo kuguma cyangwa kutaguma mu Rwanda. Ivuga ko u Rwanda ruzohererezwa ruzakira gusa abarangije ibihano byabo by'igifungo cyangwa abimukira badafite ibyo baregwa, kuko nta masezerano u Rwanda rufitanye na Amerika yo kwakira ifungwa ngo zirangirize ibihano mu Rwanda. Ibihugu nka Libya, Senegal, Mauritania, Gabon na Guinea Bissau nabyo bivugwa ko byaganirijwe na Amerika ko byakira abimukira iki gihugu kidashaka. Ntabwo bizwi neza niba ibyo bihugu bitanu byaremeye ubusabe bwa ibindi bihugu nibura 3 bya Afurika nabyo Amerika yabisabye kwakira abo ishaka kwirukana ni Benin, Eswatini na Libya.